딩체 나로라 ngranzu lingme chewe kapsu ani lingme chidang gi kha manda khashi chure pena chashawaina jushi saba jiksubi gyune lingme che yana deze nanglo gi jushi namla chen gyabya len gyabya diwa guya tene tenggung da nyentong rewe na di nanglo la kure che la so bi gyune an nganzu di nanglo la lingme che gi tapshe khashi chure ta tene ma nge tene den sangma rimbe chini deshi gyabgi pena chashawaina tanda nganzu jushi saba jik diwa ina nganzu ye chola yobe new topic shewa dalan dus nemche jushi saba diya gi chedu kamchung ji dus shar yungre ta di nanglo la tangpo jushi di madungwe la gadu ine jushi di sebo che go tsue labu che tene dezen ka dan dewa yoba di nganzu di goya gi bezen chi gu gyo re ta tanda nge de la jushi diwa ina jushi di chera creative strategies to capture students attention in the classroom ta di lobtu gi zina nanglo la nyamshu ji dan ji kangla jushi chhe durwa ta di jushi di design karina chugyo res shuaina ta design dame de pe ge chembu chegyo re pena cha shaina ta nge jushi di design di lobtu gi nyamshu ji dan kangla chi kim bason za ani lobtu gi nyamshu ji dan di active learning de do ta di teaching methodology and strategies ki design nanglo chugyo re ine nge gi danda jushi di design digi yala yang nanglo la chugyo re yala di active and interactive learning na chugyo songza nge danda active and interactive learning di tambo chigre ta gisi ke namba gi jushi chik di je jushi di la design di na da lugi ro hine design di nanglo gi yala nanglo la chugi mena an kyo mare di design di chupush tamgo jeshan di re ta nge di nanglo la yala gi design gi yala nanglo la yoba songza an nge di tamgo jeshere active and interactive tadi optional text la de la kar sigyor shoina tanda active learning di tamko chirwa tadi tag ki di kar pheni chimbo shoina chisu kenamba ki da soso ineta mishemi ki da di chushi di gangla londo yobare chende yobare chungbaina an tag di beje cheje ani sharkya dina che lelabu yongres shoyi tange dinanglo la chushi di ko la chik tiwaina tange bena chashana nge tanda youtube nanglo la video chik pe kechim butong re pe yakbush tong re ani nge di gera namba la gen namba chamalo la tende chungwe re tange di youtube ki video ki link ta an din message chi nge de ti share tanga la youtube ki link yo song za de la link ki par de la nemche an youtube ki link de ta re che an diwa la title di da youtube ki ming tela danda youtube video la ni tishana tigyo re yamina video di ming khadare tishana tigyo re nange tela youtube video la tishara ani de chendong bu na yobe okay se adi dus nemche an de nang create topic sheba de la dige changma ti sa che la ngombo di nemere create topic sheba de dus nem baina an je gi jushi sabash dus chadu yore ta gisi kirangi da jushi di chabe chela jushi de la norje re de sogo na gisi norbaro chawe na jushi di gangza ji supkwe yo mare kiranzu norje chigwe gi chedo de la gisi jushi gi ming di gang norje chigwe na de la nyugu gi par de la chinje sobje kya yore sobje kya chawe chela de tikdang ngombu di kya bro de na shingi magi wala yube yigin nambala ni kirangi sobje kya de yobe na yugu ki parte rangja de chinje subject yare chama subject yare subject ya go chama gyap chane an dela save edit sheba ngombo dia rangya nemche ya tus chadu gyore tus chera antene tange tanda yangya du jushi sawa suyi ta jushi sawa di ta diwa do shagyore ta diwa di tanda lobtu la jiba chungchung tenzo la da byogi selje la wegi ko la re tangi tanda de la tiwa di diwegi jushi di jera loma chungchung sor byogi selje lobti jebe tablam nyuba denbas da di jushi jera da di dezen na da gyo re dezen de kari chagyo shiwa na
Tadi rangja teaching methodologies and strategies na rangja tsuidu desen gi yanla nanglo le tsuidu yanla di language teaching na tsuidu ra di songza an yetanda language teaching di tambo chigre tukshira antela desen da desen gi yanla nige gi ming dusle dugre daga nangshin gi dela optional text nanglo la language teaching chera ani dine language dikhare bi language ra an Tibetan language chera nyenyi duksha ta dela nge tiwa di duks kshara tusti tusti tiwa di dela ti loma chungchung so bi gi seje chidar lopti chego sam kegi nyeba dembe tablam kanda peche chishin yedam kegi samchar sung ro nans ra ta nge dela tiwa shko share tiwa dige chama tisa jela ya rangja create the topic ngombo di ne baina ya tu slet re ta dige nanglo la an ke number gi chen kwe ine ta dine mi shemi la share che ine changma dina che re kisi chen ta tiwa de la len re kebe baina de la reply si de nem je an krang gi samchu share di changma che re samchu share chawe chelan ngombo di nem gu gi re ta dine ngarang so ta design kha nanglo la chin je design gi nanglo la an yala design yore de an di nanglo la mi shen bai ge ta ni chu shi de tigyo de yore ta dige chama nga je ta gi che do ani all categories na rang ja chin je ro an dine chu shi da dige changma shi de na se u jin tong to gu de xuan yi ta je di nanglo la ani pe na sha sha na teaching methodologies na dan rang ja chin je ro to chin je ani di nanglo la yanla de sen da changma nanglo la chushi mangbo shi ti yo bang ju thong thu gire pe na nga ju tanda bloom taxonomy implementation di tu slow bai na di nanglo la mi shi mi gi chen gu gyo da changma shi thong thu gire na tele creative strategies chi do ra de ne di na zin de na lo me nyam shu she ba chi de na ti sha ta di tiwa shi gu gyo shi re sha ta de la nga ju ya thu la su su gi da lo la ba bai na de la like de re like di inde chin duks ne bai na di ju shi de like cha du re daga nang shin gi save che re daga nang shin gi de la danda share gi audio book chik de la share chi sha ge chore di nang no la dus chim bai na ya di na ya ji bu ji gyan de la dus like te tu gre de chin ya chang ban la de chin rimbe rimbe chim bai na su su gi ani loya da ani chen ge we chu de la reply sin ne me da mi shin ba la da gi che do share ne me da de ne like te da chang ma dus le tu gre shue yi